Kumshi benta bandang kente bat ban ai mensi mikirang bat kita yelek kai pen hedok sa jong ka jela ka kunhun Power Plus gym seng samlash nong sning proper bi harangkat ka jinge senrop lang bat ka Meghalaya Lifting and Fitness Association ha ka arpnyo terik ubnai balai ar hajar arpway kila pelong ya ka bench press competition ha town dorbar hall sning ka ne ka lempung yakob jong ki thei bat kirang yelek kai pen hedok sa kadai na kabenta banyo jet di kinong yakhun shaka national bench press competition kaban salong ha kajala goa bat shushu na kaliang kinong yalam junggi neki artli ki kunhun kilo ong kajing penlong ya kane kajing yakop ranar kadai ru kum shibenta ban ai mensim ki khon samla ban light ni ki jingdi pen buai ki babon rukam bat bon jait ki bala ban long ki daw ki ba penjot di kajing im jong ki khon samla ki ba menta ha kane ka lempung yakop ranar lawan ban shembenta kumba saup sangut kirang bat ki theyele kai hagane kasngi lawan ban sakhi lang yakane dau ba roki marwain ubalong kumurang basnong jongka sning proper bi kumu kongsan lembot ba f kharwan lang ubadai president jongka mbbfa lembat ki wei ki reu rang ba kibala shokhat sngo bha shakane ka lempung bat na kaliang ka Power Plus gym sning kan airu ka jing hikai e yaki khna ki ba shipho snem hadu khat saus nem habai de bat ka power lifting kinong job hakane ka jingya kop ranar kilong haka kategori ka jingkhia ka basan khundai kilo ladon komba laingut kinong job haka kategori jong ka jingkhia ka ba anriu phunriu kilo ladon komba laingut kinong job haka kategori jong ka jingkhia ka bas nyopo saw kilo ladon komba laingut hi kinong job haka kategori ka jingkhia ka ba phrapulai kilo don tangwei nong job habide haka kategori jong ki sub junior boy ladon komba arngut kinong job haka sub junior jong ki kenthei ladon tangiwei nong job but haka women's open category ladon kumba arngut kinong jam. Powerlifting Association is not ilang but could be kenika powerlifting India, but ini powerlifting India kadang jingde but the International Powerlifting Federation. But kini he kalau kini kaba ganti yang hidup ikut sama jong ka state jongi bakade kuri ka channel ganti. Berkumpul bah inya dari paling poin haki kalau kampus jorong kontak state national bahkan international level ina berhadu faham dede ganti jadi kalau sama lagi jadi kalau lagi ganti belum inya jadi cukup nak sama fitness aku anda ingin kita channel pun belum inya tandai ini kita kuat yang obyangnya ikut sama lagi belum encourage lagi hari powerlifting bah anda semua Mereka fit dan abang standar jom kita ban posisi buka international level. Boleh ada lupa ganti begini. Jadi ketika tu kalau si KWP ikut sama, si dan ini boleh first time di organize segini. Si hari kalau pemain hendak bipai sekitar national level ketika dengan orang plastik asal dan hari kalau pemain dengan kapal si KWP betul ni cinta ini boleh. Kalau fitness ni kebanyakan kita cikgu kita sebab kapsul jadi sports level. Ibadah ke sab kapong ibadah ke interest tani ke jimilekan. Ini bapa orang yang baru kinong siapa ngadu ki remapa bagi kun sama kiba don dari interest bagi sab keboleh bagi panggibi. Ini bapa orang kalau hagajinya nanti kejumpi, hagaji amul kejumpi, kathong mahmat wapibu kalau kawan kau mapintir baking burung yang boleh, kawan kaji burung jumpi ini ipat, bak kawan baping burung ya kali ke sports, ya kali kaji amul, ya kali kaji posnya wapitran, banyak lekai, mengenang bagi iki bawa kaji amul kejumpi, pilak dan boy sya kathong.